Jigitler 950 ming so'mga RX 350 keldi. Bası 950 mingga qo'yildi. Chiqargan yili 2006, 3.5 gaz yo'q, только benzin ekan to'g'anlar. Nega 950 ming qo'yildi? Daha sodalash yo'llari bor. Mashina tutaydi ekan to'g'anlar. May расходын qanchalik qilishini bilmaydi ekan, biroq tutaydi ekan. O'shonisi bir ile kasyagi o'shol joq ekan. Qolgan korobka joqlarında, kuzov joqlarında, dokument jog'idan problemasi yo'q ekan. Balondori zimniy, mana kuzovlari tegiz bir shpakilovka jarılgan yerleri yo'q ekan. Üstünde dugalari, spoilerleri düz o'rnida ekan. Tak. Zadniy kamera yo'q ekan, ha? Ana demek salonga kelsak do'stlar. Salonga kelsak, salonga в общем kimchisining keragi yo'q. Черный salon, elektropakет, elektrosиденья, pamять сиденья to'g'anlar. Podogrev сиденья бүт бар ekan. Mana ko'jalari dag'i havoda жақшап алды. Чехолдун дагы дадыгын салды. Өтө таза экен салонунча. Так, ана торпедалар кандай? Жарылган эмеспи? Тоғанда торпедасы жақсы екен, мынаны қараңыздар. Торпедаларында бір жарылған жерлер жоқ, тегіз екен. Албашы жол бар ма? Жоқ екен, только наличкаға сұрағанда данан лобой таза екен. Лобой таза, документ сразу өткөрүп берет. Байланыш номерлери 0 558 55 08 77 номеріне байланышыңыздардағы только наличкаға сұрағанда 950 миң екен. Дағы түшіп берет. Бұл жағыдағы электросиденьялар иштеп атат. Поликтердин өтө мощный салып коюптур. Салондору таза экен бирок. Дарегин угуңузда, дареги Баткен шаарын өзүндө болот. Байланыш бериңиздер.